The Jalal Production. Indomie, mie sekang Indonesia. Angger kau kencot aja putus asa. Solusine MURAH. Hahaha rasane gemblung. MSG enyong ra peduli. Nyomakal mati pe urusane nyong mbok. Masih baca di kolom memakai madang papat setan 5 sempurna. Tapi nang Indonesia kielah kenyataane. Buka bungkuse lepok namine. Siap na piringe aduk bumbune. Penak bok kabeh ana instruksine. Kue lah kenapa kie selerane dewek. Jajaba yang ngergawene luwih angel. Kok gelem ra sing angel-angel buang sekangene bae. Angker kaya kue mentale dewek bocah Indonesia. Bangsa kie arti kewami endi. Indomie mie sekang Indonesia. Angker kok kencot aja putus asa. Solusine MURAH. Hahaha rasane gemblung. Iyo kajo Andovi kencot. Apa nama masalah mengganggu masa nyong rasanya kudu minapun kecewaan ngerasa dinya karena lapangan singgawe yang subur. Padahal nyong kapan semenak akhirnya gak nyong wareg. Kan mikirnya lewat waktu sate padang. Mesti ujung-ujungnya suka kentang. Akhirnya ada solusi bukan lemari ngolah Indomie rasa soto wisata Betawi terus MKD tapi di sisi sebenarnya nyong cicipi bising rasa bakso sapi. Mulanya kue nyong warung rambut tapi coko bakso gue mendergi. Jadi nyong hari akhirnya nyong balik Indomie. Mulanya kue nyong pakai edisi mie. Indomie mie sekang Indonesia. Angger kok kencot aja putus asa. Solusine MURAH. Hahaha rasane gemblung. Tapi ya kenapa bener dewe gawe Indomie nong me dewe rasane kadang kayak kie kayak kue tok. Beda kalau sini pinggir kali warung dodol Indomie arep warteg arep propang. Kopi lila dewe kabehan kabeh gawe Indomie penuh karo misteri. Mas bapak nanti ibu mbak neng kana priwe badang gawe Indomie rasane bintang 5 ibarat God give rise talenta go nyanyi kepada diwai talenta go badang gawe Indomie mie sekang Indonesia. Angger kok kencot aja putus asa. Solusine MURAH. Hahaha rasane gemblung. Indomie mie sekang Indonesia. Angger kok kencot aja putus asa. Solusine MURAH. Hahaha rasane gemblung.